Kovela super power nei ram ro pui ber US khu an ro pui na le hlut na em chu an sarkar hel het le an kal phung fu lu tuk wang ko ani anti team ma se social bo ero an ni fek big lova an politics chungril tak tak ero achiri in eiru na anas em renga eiru thu boi wanga man tok to po tam tak an oma Donald Trump ron president le na thian US ram chunga sum le pai an man na ti zia om le eiru na sang chui chuaka anin rel bol na siam thaturin tok din ania chuta akhai pa ber chu Kovela mi ho saber Elon Musk kharuat ania an na chu thok nga lin kum sang ni le som ni panga February ani chuan sarkar sum manzat dollar trillion li chuang zat chu zon chua theilo ani thu an soi chuak ngal pang maya Joe Biden a hun lai khan US Treasury Department chuan poisa hi khoyange akal ti hriat theilo turin an lo ti dang lam na sa le a chutianga ma an la tan tak tak a an hriat awangin vona po an tok ngal na sa le bok Biden administration ten poisa atul lova an kalral tirna an chuina kal zela khan COVID-19 hun lai khan SBA loans sanga zaruk chuang SBA chu no pang kumsom pakhat le a ai no pang te puk ti ran ni ti an chui chuaka engtin nge poisa akalral ti ero hriat ani lo thung thathum chung lakin dok chuan Biden a hun lai a sarkar atanga hlok na tel kumza za som ni le a ai upa nia in chal te puala sum sen nia lang million som pani chuang lai an mu chuak boka hetianga na sataka eiru na thu buai han hai chu ani ta ka chuan vona an tok cham chi ya atopa chuan kha department kha an til tiak zauta ani ber mai hun aron kal zela Minnesota state lama chuan kumsom thum pani mi YouTuber le journalist hoisen tak niksaria chuan Somalia mi ten dot manga sarkar sum tam tak an lo bum chuana chi sang mangin a hailan na video chu a chanela a post thina hetiang lama in nam noi ni om le lo tuar to tu te thok tu te chi sang kom kualin zirchian na anei zui zela chunga video te chuan ngai ven a hlo chho le a video te hi upload ani atanga nini ralma in n2 million som sari chuang te an tling nga la he thila in bum na sang te hi chin hi a then thei ani ya pakhat zok chu Somalia hovin child care le autism care tinin sarkar sum dilin ataka no pang pakhat po omlo care center din na a case te an ninuk hloma ami kom pakhata Somalian mi pakhat phei chu chung ko niam ve tak ni in fapa aneya chu a fapa nei chun chu ni tin day care da adu thu asoi thina chutiang ani ta ka wangin dana tur day care a om thu thang chu asia a dana mun tur chu zong kwalin ni kha chungin day care som chuang akal kim vek mana ma se day care an hon ho le om chuna te hian no pang pakhat ma an om lo pa ka center te hi an lo ran lo shimani ti an mu chuaka a om chun te po chu an lo in hon ve chuna po a fapa chu dalu adu thu a hril po in an lo pom lova ada theilo ti hli rin an lo changa niksar lian no pang pakhat ma an om lovem ni ti a zo chuan an thin rima an riat lo thu le engwanga chu zo na chu nei nge ni thu an zot le zok zama a thokate chu an thin rima an ma ni ti boi tu ti in police te an phone in an report le zok te hial maya chutiang ani awang chuan chu mun atang chuan a in thiar film santa ani pakhat le a an ti dan chu risel na en kol na company ming te an dina an mani Somalia mi le sa te nen tang hovin le khalem te siamin US sarkar program Medicaid tanpui te chu dotin tanpui na an lo la thina ni ti chu fin fia ani bok niksar lian ava fin fiana building pakata pe chuan a ming chawa an hon healthcare company som paruk lai mai chu huna chuan a oma niksar lia chuan chung healthcare te package rate chu hriat adu thu asoi chuan an hril theilo thu nen an lo hnot chuak le a chutianga niksar lian nikhata ava endik na ho ringota po hian kumthum chunga US sarkar hne na tanga an poisa lak chuwa a an don za thi dollar million za som chuang vel nia chu tani an soidana phei chuan Minnesota state ta Somalia hovin sarkar sum an bum chua hi million sang puwa vel ni in an ringa
chu tiang em ani lo point atam le turanga yani chanchin then kata chuan Minnesota a hian easy money a om ti in Philadelphia atangin an pan na sa hle a tin heng an sum bum chuate hi Somalia ho hian engtin ngen man ti chuan ramdanga hanjin nan te le for nan te karman to tak tak le nan te in thade deu le nan te abi kinan manga China Turkey le Kenya rama te po an da thalom nia rin ani bok tin evidence la om chi ri lo ma se Somalia rama fir fiak pol te pui nan po an mang ni in riat ani bok hetianga Somalia mi hovin USA sual rong an bol lai hian USA Somalia mi pakhat chuan online atang nangni vunwar ran saho thikhopin na thongula keini hi min han chom te u ti in a life chu thil chuan America mi pui abikin Republican lamte anthin rim asau sang le a Democrat Somalian mi representative Omari te ang anni a America a lutin chung kwa in America mi pui chia mangin nuam an tola ma se America chiat na le that lo na ba an soi du si lo chuan anthin atirim zual le America ramatanga Somalia mi te no chua thon ho du in an in nor boi na sa le pokani kumsang ni som ni panga December tha top khan Donald Trump chuan Minnesota in bum na chungcha nga hian USA dan lawa Somalia atanga lo lut te chunga khong takama alak zel tur thu aron soi chuaka Somalian rammi le sa Congress women Omari chunga po alung oi lo le bo he Somalian nu Omari hi Donald Trump masa po khan Donald Trump impeach tuma phusa le tolrel berkha ani nge a tuna an dik lo na te hai chua an han ni ve le chuan Trump atilung oi lo le a an chung changa phun noi mai le tho lok ngai lo tak te an ni awangin in local na hmun atang khan kir le ro Somalia khovela ram cheber le eiru na nasat na perati in a social chiam pha nge a Trump admin te hian illegals an boi pui zia chu khovel in da ria tuna hian Minnesota ram chunga daycare lem manga poisa tam tak eiru na awanga ral plan ti chen nasa taka anzon chuak mek zelan ni a ice aupo mi tam tak man to in Somalia ramatanga ronlu to phot chu kalchilin mi tam tak an man to a hetianga niksal rian a chui chen nuwa ice ten illegal migrants de thanem tak an man bel zel awang hian buaina po asau sang hle mei chepakhat kumsom thum pasari mi pigu ti chu January ni sari khan ice agent te motor achil atuma wangin an lo ka phluma chu chuan Minnesota boruak ati so sang le a tun thleng hian he buaina hi chinfel le thei lo thunun le thei alani lova Minneapolis police khop puya chuan mi sang tam takin ice te che dan du lovin kong te an zo a eruk thu buai hlia turin an state sarkarin mi puya na satakin kem a play vereng bok ice ten an vakal chilin video te a coverin an loin hum him na sa le a an in tan tham bok nem tuna hian Minnesota state enkol tu governor Tim Wells chu a in thla da awanga hetiang bum na thil a thlena wangin achunga action lak ni turin an nge na sa le bok mi te chuan vote tu wang le lal du wanga mani sum ni lo mi pui chia pek sum hetianga duwa an lo khoi peng hi shrem na pek la kani an ti ya hetiang mi te nena Kamala Harrisin in than anei pui te kha America history tan thil za thla kani an ti bok he thil hi America president chona ngai thu tak le a an ram thalai rual lung oi lo na po asang vio bok eng angam halak tur nge ni yang ti chu la soi fak ni lo ma se media tap tak tenan chuya an kalzila sarkar po in chui chiang in kumsang ni le som ni paru January ni kuwa khan Washington DC chuan thu chu siamin United States Department of Agriculture chuan Minnesota ne na federal sumpek zong anti to feka hei hi kan soitak angin inbum na nasatak mu chu awang kha ani sarkar chuan Minnesota State Democrat Governor Tim Wells sarkar chu kumsang ni som ni panga January ni som ni atanga federal sum an lo man to zong accounting kim chang tak le USDA ne na peturin ni som thum hun an pe a an pe theilawa diklo le felhlel a omani chuan Republican President Donald Trump chuan an chunga action na taka alak tur thu asoya
hetiang vel sarkar sum manga in bum na tam le tuka wang khan Trump admin ten Elon Musk hawin dok an lo dina an lo chui shep to khani ya thil tam tak mu chuani Elon Musk om to lo ma se heng zong zong bul in tran nei hi ring tu tha em YouTuber lar tak le journalist Nick Sarli wang ani ya kan soi to angin Minnesota Learning School le school dang sarkar sum dong si school no pang nei si lo fraud case an lu chil wang ani bera he thilo wang hian Minnesota Governor Tim Walz chu January tharal ma nge yim abang don ti soiri ani chautana hei hi state chunga Somalia mi bum na sataka wanga thu buai siam sak ani wangani Nick Sarli te thian dun hian mi som paruk an tlo in thil om dan te an zo fiat na sa de a tinama nge mi som sari vel chu a en kuala azir chiang bok Nick Sarli na tho pui David Hodge soidana phei chuan thil ron lang chuak hi chu abultan na chawani David hian kum sari chung set chu Minnesota program ne na inzom bum na alo hai chuak to a athil mu chu te po chu mak ati lebok chung ji nga chuan NEMT company sang khat som ni in chung ji nga zakwa vel chu Somalia ta an ni ya kum sari kalta chung khan child care center chuan no pang pakhat ma an mu lo thu asoya chu mai chu ani lo no pang le staff an mamo lo ma se hlo an pe chuak reng thowa chung poisa te chu eng tin nge an oma khoya nge an kal ti chu tuna hian chiang le zuala soi chian ani dona sarkar kuta engkim alu to awangin thu chiang chu khovel ma a hian puan cho in ala om le donani heng zong zong thil bul lo internet chu American Democrat te tu am le virpil luwa da thil thleng ani ya ram mangai len chan thiam ten an ram ho sakna an lo sok na sa le hian American mi te ati thin rim le bok chuti me lain thu nei tu ten Minnesota airport a Somalia courier ten rampona thon chua tur suitcase a million zasari an mu chuaka danang chuan mi pakatan dollar sing khat chau ken chua phal sak an ni laya hetiang zat mi pakhat ne na tanga an man ani hian ngai ven a lo hle a he thil hi official ten an chui chiang nga la reporta keror ten he poisa hi mi dil isa kum nikal ta chung khan an local puito ti alang ngal bok ICE agent ten federal operation nei laya meichi an ka hlum na wanga state chunga buena kal zela Minnesota le Minneapolis le St. Paul's khopuiten Trump administration chu hek na an the du ta federal immigration enforcement lian tak twin cities chunga ral thuam keng agent lian zela wangin state le tual chung thunei tu ten mi pui anti buai ni in court file ai chona langa he thu buaya hian Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem US Immigration and Customs Enforcement le US Customs and Border Protection top official te acting ICE Director Todd Lyons le Border Patrol Commander Gregory Bovina te baka federal agency ming te po an lang bokani Trump admin te chunga hetianga athe lut ani awang hian Donald Trump apo alung oi lo hle a an state chunga diklo taka sumti ching pen na mu chu bel le hetia ataka poisa man ani zela wang hian US buai na chu aso sang zual hle a Iran Supreme Leader Khamenei apo in Donald Trump chu an mani ram chung ching fel turin athu alo ron to a Donald Trump hian khovel buai takara an mani ram chung buai na kong sang po ngai ven le ngai sakman lovin tuna hian a phe buai renga chuti rual chuan America ram chunga hian buai na le harsan na chi sang an tok ve renga hetianga sum ti ching pen na le eiru na na satak he eng anga thuk le zaw le lian nge ti chu an la chui chiang sel donani